Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İslam'da halal ve haram. Ümmettin alaqayri kay. İslam din обществода сада галаз авай мусульман din alaqayar qilin qe payunal binelamiş şezva. Sadlahaydi im musurman ülmetti çipin arada datana stxavili alaqayar xün ve mehkemarun. Qedlahaydi insan din namus adan layıqlu bal xün hikhi İslam'da evi iqçuniz everguzvaç ve insan din xususi şeyinik namustik qaday hiç sa harekatni qilet xun vice qezvaç. İhtin harekatar qadağaya. İhtin prinsiprila ilaç zavay harhi harekat kar qola xeyteni musurman din görüniz çoru kelima gafluhun adan xususi imenidiz ziyangun edebdiz ahlaqdiz tasir dayxtin çoru karar avun İslam'da qetide kaz qadağa izva. Ağadiqçına gizvay ayatta insanrin ihtiyarar çorzavay stxavili alaqayral bühten ve hizvayxtin karar tavunin haqqinday qeydnava. Sattir Allah dilhuzva mana. İnanmış bur stxayarya havilay stxayrin arada islah voltur. Allah tiqay kiçexox belki kvelay gilqaçun. Ya inanmış bur quy saksari masad burukay ihana tartavuray belki abur yaniç bel kurezvay bur kvelay qsaniya. Sadlay fitne iyimir sadaz rikiz takanlık abargumir insan inanmış xeydlay quluq adal neh qedayxtin torar etigun piskarya. Din dal tatan vay burun bine mihidi tuş ya ağun vay bur muqval şak fini vay iyarğa aqvaz. Hikhi bazı şaklu biler günahya. Çine bakilig mir, axtarmış mir. Hikhi bazı çineban axtarmışunri günah kararal gizva. Kü qen vastxadin çan beden nezkanday kas kü arada avani meger. İmkez takan qeday karya. Yata Allah tiqay kiçexuk Allah gilqa çudaydi rehimlu diya. Kur'an yaxsurni küdlahay sura tsudlahay tsiqedlahay ayatar. İnal ganvay ayatra Allah Taala di musurmanrin sadval xuzvaydi abur çevçpik galaz stxavilni alaqayra xun çarasuz tirdi qalurzava. İhtin hisseri abrun çerviler artuxarzava satsadavay qaqudzavaç. Peygamber din aleyhissalatu vesselam lahanva satsadal pexil jemir satsadak galaz midyay jemir sadasat takan jemir Allah din velik künkez stxayarxu. Hadis gaydi al-Bukhari. Quy sa insanri masad bur vilay tevhiray. Vinidiqçna musurmanri sadasad hik quna xenek andata qeydna. Allah di abroz sadsadav hürmet xatur daldi egeçün emirnava. Allah diq inanmış ve biçin ümür xeyir din reqiq elqenek anzavay harhi musurman xeyitani masa musurman dal qürena adakay saymış ava çizraxana yahanat avunik andaç. Hekhi ihtin amalri am viç viçelay qadarsuz razihun amay buralay viç vinequn serhatsuz takaburluval xashun apatal alaydaz saymış avaçiz kiligun savatsuz bilin ahlaqsuz bilin icüredin yeriyar qalurzava. Allah patal viridlayni qsandi insan riqavay inanmış val vaçpiçpin arada xizvay misliat valya. Abru обществода qazvay qeten çikava devletar tuş. Peygamber aleyhissalatu vesselam lahanva Allah küvinel patan kalubriz ve devletriz kiligzavaç, am kü rikeriz ve karariz kiligzava. Kur'an din yaxsurni küdlahay sura din tsusadlahay ayatta, di şeyleriz sadal kürin qadağa tirdi qetende kaz qalurnava. Vuçizlahayta ihtin xesitar gzafni gzaf di şeyleriz xasya. Kesib dal, nabut dal, yaşayıştin şartarsa artu qsan tuşiz darbili avay kastal kürin, adekay yahanatar avun, İnsan din edebdiv qazvay qilixar yani meger. İnsan din namustik qun qadağaya. İslam'da namustik qadayxtin ixtiltar avun, taxsir koçir insan dal şakğun, am bühtendi kutun, qadağa alay herekatarya. Sazeferde Peygamber din aleyhissalatu vesselam ashab Abdullah ibn Umar'a viçelay Allah razikuray. Ka'badik elqena adas keligiz iklahana. Vi derece hiqon çixidi xeytini inanmış kastin derece vi derece dilay yekeya. Hadis gaydi at-Tirmizi. Musurman din layıqluval ada viçin namus ivi ve xsusiyat xünaldi tayin arzava. Exirimji hac idayla Peygamber aleyhissalatu vesselam qotxan vay buruq alqena.
кю эменидик, и видик, ванамустик хкамир, хкун лазим туш, и икак, вацрак, ва и шехер меккедик хиз. Hadis gaydi Muslimye. İslam di fitneri kay, hatta abunu arada haqiqativ qazvay kelimayar avaz kayit eni khuzva. İk khayla riketun vay çurun yatrikay vuçul huzjeda. Helbetta saniziyet eni ziyan gun patal hatta rike niyattuni viridlani gunah karyas hisabzava. Hadis de luhuzva, ni insan din tamamsuz terefrikay, aburadak avuçis khayit eni lahayta, am Allah di cehennem din yalavriz gadarda, ta adalahay gafar viri viçiqla sanal kudaldi. Hadis gaydi at-Tabrani. Ayşe di viçilay Allah razi khuray, Peygamber di aleyhissalatu vesselam viçin ashab rizlahay gafar aga qarzava. Allah din velik viridalayni pistakaz alverçivol izvaybur vujariyata çidani kvez. Abru jawab gana Allah dizni adan Peygamber diz qısandiz çida. Peygamber de aleyhissalatu vesselam jawab gana viridalayni çurudakaz alver izvaybur musurman din namustik qazvaybur ya. Hadis gaydi Abu Hatim ibn Murdavi ve Bayhaqiye. Ahba Peygamber de aleyhissalatu vesselam ayat kelna. Mana ni inanmıştır itimrikayni dişelirikay binesuz pis ihtiliter izvata abruçpel lap ağur azab ve hakikatin günah qaçuzva. Kur'an qanitsi pudlahay suradin yaxsurnic emjudlahay ayat. Veridlayni neh qeday fitne dişehelidin namustik qaday taxsir koçiz amçal keçirvilitoz havalat khan vay fitneye. İhtin ihtilatri ne inki dişehelidin ümür hakni xizandin ümürni çurzava. Heki fitne yigin vileldi veri musurman ülmettin arada çıkizva. Havilay Muhammed Peygamber de aleyhissalatu vesselam ihtin şaklu viler gizvaybur taxsir arkutazvaybur gunah rikay veridlayni çixi buryas hisabzavay erid gunah din siyahti kutazva. Kur'an dalahayta ihtin kar avurdaz guday cezadikay khenva. Mana haqiqattani namuslu günah koçir dişehlirik taksir kutazvaybur i dünyadani a dünyadani gelecekdani lanetlamışta. Abrun mitseri gileri koçeri şahid vol ida yuquz abruv yeke jazagaqda. A yuquz Allah di abruv çpin haq tamam vileldi agaqarda. Ve abruz Allah haqiqattirdi yaqin çirjeda. Qani qudlahay sura, qani pudlahay, qani wadlahay ayatar. İmansuz yaz qiniqin tsud sebeb dikay. İnsan imansuz yaz ajal diz muqa izvay ihtin tsud sebeb ava. Sadlahaydi, Allah ti qalurun vay riqi kay çerviler qaçun tavun patal qil baştan avun. Qedlahaydi, iman gvay ksari vay yarga aqazun. Pudlahaydi, mal devlet qotuniq, qulluq riq, maşhur vilik, qaniq vilel dikal tugun. Qudlahaydi, haqsuz kun, insanar, hayvanar istismarun, va muqul gvay ksar helekavun. Vadlahaydi Allah dilay ve çetin vaxtunda vaz kümek avur kastilay narazi ol qalurun. Rugudlahaydi iman goçez qiniqikay kiçetehun. Eridlahaydi taluq ter vaxtara yiqa vad çaval kaptavun. Mejudlahaydi procentar alaz pul vugun ve procentar gun. Küdlahaydi inanmış musurmanar viletakun ve juv abrulay vinequn. Sudlahaydi edepsuz da kaz, ahlaqsuz da kaz viçiviş tuhun, rahun. Paygamberdin hadis dolu huzva, Allah Teala di viçin lukarin kefi khadaç, am abrov haqlu da kaza geçda. Umar bin Abdülaziz viçila Allah razı hanva, qiyamatin yuquz hiniş fiz kanzavata, hanis hazur volni eko. İmam Rabbani di viçila Allah razı hanva, ajal bedbaxt vol tuş, haqiqatin bedbaxt vol, vun qeydla quluq vaqvuç jedata çirtahunya. Ayatul Kursi din fazilat. Ayatul Kursi duğerdani paktir Kur'an din viridlani kıymetlu ayat rikay sadiya. Ayatul Kursi kelzavaydav ekün laynian oldi sağı qankene şeytan agattaç. I ayat hark punlay quluq kelzavay kaz cennet ehli jeda. Ve am hak punlay qeday pun oldi Allah di xuda. Ayatul Kursi hi vaxtunda kelaytini jeda. Yad qadaldi funedaldi vilik. Am har yuquz qannit ipud ve qutqani tsekvit seferde kelayta madni qsanjeda. Nagah pis akhorara koz khayita kusudaldi vilik put seferde i ayat kelun meslihat qalurzava. Tesbehvihin. Tesbehvihin İslamda gzaf suwabavay karyas hisabzava. Paygamberdin aleyhissalatu vesselam ashab rikay sadkayı Abu Hurayra div
Qwe aghzur twal yanavay iyebgvay. Abu Hurayra radıyallahu anhu ha iqon qadarda Allah tin tarif tavunmoz ksuda çalday. Yepiniz guzvay twalarini tesbehrin arada sa tafawatni avaç. Madni bazı azkarrin Allah tin tarif izvay kelimayrin qadar Peygamber aleyhissalatu vesselam viçi tayinarnova. Mesela qanitsi put seferra subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar luhunaldi Allah tin tarif avun ve ikmad. İslam din tarixtay, Kaaba etsigunikay. Erid lahay tsavaral dolanmış rezvay, kol, tsavarin Kaabat oralay miskinala. İkvaliz, miskindiz, putkani tsud ağzur dalay gzaf malaykar ibadet iyiz qezva. Abru ina Allah tiz ibadetar iyizva, Kaabadal tawaf iyizva, ve atay burmad elqeniq fizvaç. Masayı quz ha iqon qadar din malaykar madnih qezva. İk ta sud duvandi yiqal qedaldi devam jezva. Cennette avayla adam peygamberdiz aleyhissalam ikvale miskinde malaykri izvay düayrin vener qezvay. Amma cennettay aqudaydalay quluq, adama viçiz mad malaykrin ibadati vener te qez akurdi, Allah divay ikvaliz uxşardi çilelnih kajun talabnay. Allah di adaman talabun qiliza qudna, ve adaz yani adam peygamberdiz. İhtin kol çilelnih kajday mumkin vol ihtiyar gana. İkvalin yani Kaabadin sapipe maşhurtir çulov kontunva. Adaz Hacerul Aswad luhuzva. Am adamal cennetay agaqarnuvay qaniya. Bineday iqon latsuditir. Güğünlay am viçik günahkarrin giler qaday qon çulavxana. Kaaba tigni kütya khayla malaykri adamaz tawaf. Kaabadlay ziyaratçihiz elqeday qayda çirna. Adalay quluq qenin yiqaldi Kaabedal ziyaratçiri tawafizva. Sufirin xazineday. Barkalu Şeyh Abu Said Sufirin riqin veri derejayray aqatnakhiz viçin zun gadarna adakay tubauna Allah tiz muqaxanvay pak ksari kaytir. Hikiyatani seferda Mekke'de avayla adaz Allah din ibadat xanadin vilik çpimpeler Kabe dizyanat alabzvay musurmanar akuna. Abu Said i ziyaratçirin arada kisna qoçin qilal aqwaznvay teksa kastir. Allah divay meter çiliz yanat alabzavay bruz keligay Abu Said'e Allah di qalqena ik talabna. Ya Allah, i insanri izvay talabnar zaqnixana. Abur veri qiliza qatna. Ik sare vunja gurzava, zipatavlahay tavunda tanagwa. Ve havilay insanar yağalmış savay şey eri, krari zal ağavalzavaç. Vazun insan rez xastir hisserin ağur pararikay azadya. Zi erziman vazaq avay baxt vaqgalas sanal khunya. İnal qatxanvay qomburun muradar talabunar qiliz aqudur ya Allah. Allah ti kü ibadetar qabulray hürmetli musulmanar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.